السلام علیکم بیننده های عزیز، به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان. 11 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر یازد پادشاهی عربستان سعودی در همایش مشترک غیرنوبتی عربی و اسلامی اشتراک و سخنرانی نمودند. محترم رئیس اعلی حضرت محمد ابن سلمان آل سعود، سازمان‌های با نفوذ بین المللی از جمله سازمان همکاری اسلامی جهتی به اعتدال آوردن وضع در منطقه جانبداری می‌کند. در ضمن از همه کشورهای منطقه و جهان دعوت می‌کنیم که با مقصد پیشگیری از یک جنگ دامنه‌دار در منطقه خاورمیانه در رویه همبستگی و حسن اعتماد و سازندگی اقدام‌های بیشتر مؤثر اندیشه شد. باوریم که حل واقعی قضیه فلسطین و تأمین صلح عادلانه و پایدار در منطقه تنها توسط اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و تشکیل دولتی مستقل و صاحب اختیار فلسطین امکان پذیر می باشد. تاجیکستان از تأسیس دولت فلسطین با پایتخت آن در بیت المقدس شرقی در اساس مرزهای سال 1967 جانبداری می‌کند. این راه است که توسط آن مردم فلسطین می‌تواند حق اصلی ملی خود را همچون سوبیکت مستقل جامعه جهانی در اساس اصولهای اعتراف شده مناسبت‌های بین دولتی عملی نماید. در این زمینه دستگیری از سعی و کوشش‌های می‌بعد جهتی از نو آغاز کردن روند مکالمه بسیار جانبه سیاسی برای نائل شدن به حل قضیه مهم دانسته می‌شود. باعث تأسف است که تلاش‌های سازمان ملل متحد در این سمت ثمره نمی‌دهند. شورای امنیت این نهاد با نفوذ با سبب اختلاف نظر حتی در رابطه با قبول یک قطعنامه‌ای که حفظ جان اهالی آسایشته را در نظر دارد به موقع یگانه آماده نمی‌تواند. هرچند درگیری و خونریزی‌ها در این منطقه خاورمیانه به نقطه اوج خود رسیدند، اما هنوز اقدام‌های جدی و تاثیربخش جانب‌های داخلدار جهت خاتمه بخشیدن و نزاع به مشاهده نمی‌رسد. گذشته از این جانب‌های علاهده موقع دخوره و خاموشی را اختیار کرده فلاکت بشری را که امروزها در نوار غزه ادامه دارد نادیده می‌گیرند. در برابر این ما جانبداری خود را از توجه پیوسته سازمان همکاری اسلامی به این قضیه و تلاش‌های آن جهت دستگیری مردم فلسطین و لبنان اظهار می‌نماییم. در مرحله کنونی کشورهای اعضای سازمان را لازم است که در اساس نقشه مقصدناک بشردوستانه جهت رسانیدن کمک‌های لازمه و تأخیر ناپذیر به مردم فلسطین تدبیرهای مؤثر اندیشد. تاجیکستان به قدر امکان در این کار سهم گرفته است و در آینده نیز حصه خواهد داشت. پیشنهاد تاجیکستان در اجلاس آخری مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به قبول قطعنامه مخصوص درباره اعلان کردن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده هدف صلح آفری و حل مسئولیت‌آمیز مشکل‌های جهان را دارد. باور دارم که نتیجه‌های همایش امروزه به روند مثبت حل قضیه فلسطین و پیشگیری از همه‌گونه عمل‌های تحریک آمیز که می‌توانند کشورهای منطقه را به دام آتش کشند مساعدت خواهد کرد. در خاتمه می‌خواستم منتداری خویش را به کشور برادر عربستان سعودی برای برگزار نمودن این چهارمین مهم و مهمان نوازی عنعنوی اظهار نمایم. از توجهتان سپاسگزارم.
11 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои иштирок дар конфронси 29 ҷонибҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим аз подшоҳии арабистони саудӣ ба ҷумҳурии озарбойҷон сафар карданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазири энергетика ва захираҳои об, раисони кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, кумитаи ҳифзи муҳити зист ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. 11 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои иштирок дар конфронси 29 ҷонибҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим вориди шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Боку меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии тоҷикистонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии Озарбойҷон самимона истиқбол карданд. 11 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои иштирок дар конфронси 29 ҷонибҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим вориди шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Боку меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии тоҷикистонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии Озарбойҷон самимона пазироӣ карданд. идомаи барномаи ахбор. ҷумҳурии тоҷикистон ки имрӯз кишвари ташаббускор ва пешоҳанг дар ҳалли масоили гуногуни умумибашарӣ шинохта шудааст, давраҳои муайяни рушдро гузашта то рафт ба музаффариятҳо ноил мегардад. давраи давлатсозиву давлатдорӣ ба саҳифаҳои рангин ва рӯйдодҳои тарихӣ вобаста мебошад. масалан, рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки ба ҷасорату матонати баланд ва низоми самараноки идоракунӣ марбут аст, чун рукни муҳимест ки дар таҳкими сулҳу суботи кишвар дар айёми соҳиби истиқлолӣ беназир ва дар ташаккули давлатдории миллӣ асос дониста мешавад. фахриддини муҳаммадюсуф мавзӯъро шарҳ медиҳад. ифтихори куллӣ бо ҳамовозии миллӣ. рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон. чунин мафҳум дар тоҷикистони соҳиби истиқлол марбут ба саҳифаҳои рангин буда, чун низоми самараноки идорӣ асоси сарфарозии ҷомеа дониста мешавад ки ҳамасола бо шиору мароми баланди фахрӣ бо тадбирҳои ҷашнӣ таҷдид мегардад. рӯҳияи созандаву тавоно ки имрӯз дар кишвар эҳсос мегардад, рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро чун ҷашни ҳар як шаҳрванди худшиносу ватандӯст ва тантанаи ҳар як сокини озодаи тоҷикистон таҷассум мекунад. рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки бо санаҳои тақдирсозу таърихӣ алоқаманд аст, дар заминаи ифтихороти куллии мардуми касбу кори гуногун, соҳибирода ва созанда пазироӣ мешавад. назари кӯтоҳ ба таърих аз рӯи марҳилаҳои тайшуда, дастовардҳо ва ояндаи дурахшони давлатдориро бозгӯ мекунад. рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дастовардҳои замони соҳиби истиқлолӣ аз ҷумла падидаҳои пурифтихор ки бо санаҳои таърихӣ ва ташаббусҳо вобаста аст, имрӯз ҳадафи бунёдкоронаи сокинонро дучанд мегардонад. имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон бо таҷрибаи давлатсозии хоса низоми устувори давлатдории миллӣ бо таҳкими пояҳои сохти конститутсионӣ шакли муосирро пеш гирифта дар шакли идоракунии президентӣ ба музаффариятҳо ноил гардид. маҳз бо такя ба иродаи қавии мардум ва дастовардҳои назарраси замони соҳиби истиқлолӣ ки бо ифтихороти куллӣ эҳсос мешавад, дар тоҷикистон рӯзи президент чун намунаи возеҳи самараи шакли муваффақи идоракунӣ таҷлил мегардад. бояд гуфт ки таҷрибаи таърихию байналмилалӣ ва зарифияти ҳуқуқию сиёсии ниҳоди президентӣ имрӯз дар тоҷикистони соҳиби истиқлол бо намунаи олӣ ҷорӣ шуда, тарзи давлатдорӣ бо модели нави миллӣ муаррифгари давлату миллат дар ҷаҳон гардидааст. дар таърихи давлати соҳиби истиқлол мафҳуми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба шахсияту хидматҳои бузург ҳамсадо гашта фараҳмандиро ба вуҷуд овардааст. фахриддин муҳаммадюсуф, ахбор. 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ташаббуси наҷотбахши башар. ин иқдом идомаи мантиқии ташаббусҳои дигари президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти обу иқлим ва экология буда ки дар асоси онҳо созмони милали муттаҳид 10 қаднома қабул намуд. зафар хаимзода ҳамкори мо гузориш медиҳад. пешниҳоди навбатии ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон доир ба қабули қадномаи махсус доир ба эълони 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ба ҳифзу наҷоти инсонияту сайёра ва таъмини бештари сулҳ дар ҷаҳон мусоидат хоҳад кард. таъмину таҳкими сулҳ, амният ва субот дар саросари ҷаҳон кӯшишҳои муштарак, ҳамбастагии устувор ва талошҳои пайвастаи ҷомеаи байналмилалиро тақозо менамояд.
дар олами ҳастӣ омили нахустини мавҷудияти инсон ва таъмини ниёзҳои авлавиятдори ӯ ба вуҷуди сулҳ вобастагӣ дорад. Нахуст ҷавҳари офариниши олам обу оташу хоку ҳаво бошад, пас ҷавҳари аввали саодати башар сулҳ аст. арзишдиҳии олӣ ба сулҳ аз он ҷиҳат муҳим аст ки инсоният бе ҳамраҳию ҳамбастагӣ наметавонад зиндагии шоистаро таъмин созад ва ба ҳадафҳои олию созанда расад. сулҳ талоши ҷовидона баҳри ҳақиқат ва саодат аст. ҷаҳониён имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба унвони тарғибгари фарҳанги волои сулҳ мешиносанд. андешаи сулҳ тавъам ба ҷузъи андешаи давлатдории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. шаҳрванди кишваре ки роҳбари он аз минбари маҷмӯи созмони милали муттаҳид ҷомеаи ҷаҳонро ба таҳкими сулҳ, ваҳдат, ҳамгироӣ, рушди босуботи оянда даъват менамояд, будан мояи ифтихор ва сарбаландист. миллати тоҷик аз гузаштаи таърихӣ як миллати сулҳофар буд, миллате буд ки ҳамеша дар пайи бунёди зиндагии шоистаи башарият талош менамуданд ва он чизе ки имрӯз дар меҳвари сиёсатҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан дар сиёсати байналмилалӣ ин абармарди аср мушоҳида мешавад, бардошта аз ҳамон фалсафаи таърихии миллатсоз, миллатдӯст, сулҳофар ва шароит бунёдкунандаи таҳкими зиндагии шоистаи башарият аст ва хушбахтона дар фалсафаи фаъолият ва ҳастии фарҳангсолорӣ ва миллатдӯстии миллати тоҷик ин арзиш ҳамеша буд, имрӯз ҳам ҳаст ва ба воситаи фарзандони фарзонаи миллати тоҷик ба ояндаҳо ҳам мерос гузошта мешавад. дар моддаи 11 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст ки Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро ба амал татбиқ намуда соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти дигар давлатҳои ҷаҳонро эҳтиром менамояд ва муносибатҳои хориҷиро дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ муайян мекунад. ин меъёрҳо ба конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси пешвои миллат ворид шуданд. давлате ки дар сатҳи конститутсия амалигардонии сиёсати сулҳҷӯёнаро ба меъёри конститутсионӣ табдил додааст ва сарваре ки андешаҳои сулҳофаронаи ӯ миллату давлати тоҷикро шӯҳрати ҷаҳон гардонидааст тоҷикистон ҳасту президенти муҳтарами он Эмомалӣ Раҳмон. миллати тоҷик бо сулҳ тавъам ташаккул ёфтааст. сулҳи тоҷикон сулҳест барои имрӯзу фардою фардоҳои дигар. сулҳ пойдорӣ, номдорӣ ва бардавомии миллату давлат аст. инсон бе сулҳу субот, ваҳдат ва беамният вуҷуд дошта наметавонад. сулҳи тоҷикон аз сабақҳои омӯзандаи таърих ва фарҳанги миллат ибтидо мегирад. пешниҳоди эълони 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда асосҳои худро дорад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми 33 соли давлатсозӣ, таъмини ваҳдату суботу амният дар ҷомеа таҷрибаи гаронбаҳои сулҳофарӣ андӯхтаанд. ин таҷрибаи гаронбаҳои сулҳофарӣ чун модели тоҷикии сулҳ аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар сатҳи созмони милали муттаҳид пазируфта шудааст. ин таҷриба дар барномаи донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид дар Коста-Рика чун даври омӯзишии сулҳофарӣ барои дипломатҳо ва дар донишгоҳи давлатии Москва чун курси махсус барои магистрҳо таълим дода мешавад. пажӯҳишгоҳи сулҳу амнияти созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар шаҳри Гамбурги Олмон низ ин таҷрибаро дар доираи як барномаи чандсолаи илмӣ мавриди таҳқиқ қарор додааст. имрӯз дар арсаи байналмилалӣ дар бурдани таҷрибаи нодир ва намунаи тоҷикии сулҳ шубҳае нест. мо аз нақш ва мавқеи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои расидан ба сулҳ ва амнияти ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамеша огоҳ ҳастем ва чун як шаҳрванди худогоҳ ин рисолатро пуштибонӣ мекунем ва ҳамеша дар пайи татбиқи он ҳастем. аз он ҷое ки дар дебочаи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шудааст ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ буда сулҳ, амният ва таҳкими истиқрорро дар сайёраи замин ҳамеша пуштибон ҳаст, ҳамон гуна амал мекунем. вақте мо бо омӯзиши мактаби роҳбарии пешвои миллат рӯ меорем,
کلا شاهد میشویم که موقع پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه و همواره نه تنها به خاطر بقای صلح در تاجیکستان بود، بلکه پیشوای ملت همیشه عزم داشتند که صلح و امنیت در سیاره زمین پابرجا باشد و برای همین هم همیشه با ظهورات هایی که امروز بشریت را زیر خطر گذاشته است همیشه جامعه جهان را دعوت میکردند که در مقابل این ظهورات ها به هم بیایند، ایستادگری نمایند و در اتفاقی مبارزه برند، زیرا ضروری است و شایسته است که انسانیت روزگار آسوده داشته باشد و برای تحکیم آینده روزگار خود در تلاش پی آرزوها باشد. تشبوس نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درباره اعلان نمودن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده کم نظیر بوده اعتبار بین المللی جمهوری تاجیکستان را افزون نمود. این تشبوس بار دیگر از مقام و منزلت بزرگ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حل مسائل مهم جهان امروزه بشارت می‌دهد، زیرا واقعا امروز وضع ژئوپلیتیکی جهان در حالت حساس و خیلی خطرناک قرار دارد. جوهر اساسی سیاست داخلی و خارجی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را صلح و وحدت تشکیل می‌دهد. ابتکارات سرور دولت تاجیکستان نه تنها به سعادت و خوشبختی مردم تاجیکستان بلکه به تامین حیات آسایشته به ساکنان جهان روانه شده است. صلح و امنیت زمینه اساسی رشد و پیشرفت و سازندگی ها و سرسبزی هاست. پس همیشه جانبداری صلح و وحدت و یگانگی و یکپارچگی تاجیکستان مقدس و صاحب استقلال باشید. ظفر قیمزاده، محمد سعیدی کمال، اخبار. مهمترین وسیله افزایش نشانداده‌های استحصالی از استفاده تکنیک معاصر و مطابق با طلبات اگرتکنیکی کار کرد نمودن زمین وابستگی دارد. در دانشگاه اگراری تاجیکستان مرکزی نو شده شد که آن برای آزمایش تکنیک کشاورزی و بالا برداشتن تجربه عملی آموزگاران و دانشجویان استفاده می‌گردد. گزارش در این خصوص. من بعد اینجا برای آزمایش ماشین‌آلات کشاورزی استفاده می‌گردد. هدف از تأسیس آزمایشگاه سنجش تکنیک کشاورزی در نزد دانشگاه اگراری تاجیکستان با تحکیم رابطه علم با استحصالات و زیاد شدن تجربه عملی آموزگاران و دانشجویان روانه کرده شده است. آزمایشگاه استفاده سنجش ماشین‌آلات کشاورزی نیز گشوده شد. این آزمایشگاه امکانیت می‌دهد که در روند تعلیم برای تیار کردن متخصصان بلندپایه و جوابگو با بازار امروزه و به واسطه گذراندن کارهای علمی تحقیقاتی ماجستران و دکتران یعنی زمینه مساعد فراهم آورد. ضمن معرفی گفته شد که آزمایشگاه سنجش تکنیک کشاورزی در نزد فاکولته مکانیکی کشاورزی دانشگاه در دایره هدف‌ها جهت وسیع‌کنی امکانیت‌های تکنولوژی مؤسسه عالی تعلیمی برای آماده کردن متخصصان بلند اختصاص تأسیس داده شده است. این می‌تواند چند عمل را اجرا و بر رشد ساحه کشاورزی در شرایط دگرگون‌شوی اقلیم و زیادشوی طلبات برای رعایت نازکی‌های پرورش زراعت مساعدت نماید. کانال خاکی نام دارد. در این کانال خاکی اون ماشین آلات‌های کشاورزی که در مثال پلوگ‌ها، کلتیواتورها و تخم پوشک‌هایی که وابسته به شرایط خاکی اقلیمی جمهوری تاجیکستان آنها که استفاده برده میشن، پیش از آنکه که آنها به استفاده داده شوند، آنها را ما در این شرایط در شرایط وزمین‌ترین آنها که سنجیده استواری آنها مثلا وارد کردن این نورها چقوری کشت مسافه بین قطارهای آنها را دیگر پارامترهای کاری این ماشین ها را وابسته به طلبات اگرتکنیکی سنجیده بعد به استحصالات برای به فعالیت به شروع کردن پیشنهاد میکنه. پهلوهای گوناگون زیاد کردن استفاده تکنولوژی خودکار صرف کننده انرژی ضمن کنفرانس بین المللی در دانشگاه اگراری تاجیکستان محاکمه گردید. در شرایط دگرگونشوی اقلیم، خشکسالی و افزایش طلبات به مواد غذایی در بازار استعمالی جهان، تحکیم کارهای آموزشی، استفاده هرچه بیشتر تکنولوژی رقمی و شرایط طبیعی برای استحصال نعمت‌های مادی یکی از طلبات اساسی به حساب می‌رود. با نظر داشت همین هدف نمایندگان علم در دایره اجرای سپارش حکومت مملکت با تحکیم رابطه بین علم و استحصالات و سه نمودن امکانیت‌های آموزشی، آماده کردن کادرهای بلند اختصاصی ساحه و سهمگذاری در بلند برداشتن ثمرناکی زمین روانه کرده شده است.
дар муҳлати муайян гардида ва бо риояи агротехника гузаронидани кишти тирамоҳӣ барои гирифтани ҳосили фаровон дар оянда замина мегузорад. аз рафти шудгор ва кишти тирамоҳии зироят кишоварзӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Фархор Гулчеҳраи Саттор гузориш медиҳад. аз ҳар як соати рӯзҳои офтобии тирамоҳ самаранок истифода бурда, кишоварзони ҷумҳурӣ бояд дар муҳлати муайяншуда бо интихоби тухмиҳои босифати ба иқлими маҳал мувофиқ ва риояи технология кишти тирамоҳии ғалладонагӣ ва кишти барвақтии сабзавотро саривақту босифат ба роҳ монанд, то аз самари меҳнат соли оянда ҳосили дилхоҳ ба даст оварда тавонанд. саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Фархор имсол бояд дар майдони 11307 гектар кишти тирамоҳии зироатҳои кишоварзиро ба роҳ монанд, ки аз ин 6500 гектараш заминҳои корами обиро дар бар мегирад. агар дар як қисми заминҳои хоҷагии деҳқонии боғи нодир нашъунамои хуби кишти барвақтии пиёз ва кишти тирамоҳии ғалла ба назар расад, дар қитъаҳои дигар кишоварзон бо истифодаи техникаҳои муосир заминҳои аз шолӣ холӣ шударо барои кишти ғалладонагиҳо омода месозанд. мувофиқи ҳисоботи солонаи замини ноҳияи Фархор ба ҳолати 1 январи соли 2024 26541 гектар заминҳои корам, аз он ҷумла 19065 гектар заминҳои корами обӣ мебошад. тибқи дурнамои тасдиқнамудаи мақомоти иҷрои ҳукумияти давлатии вилояти Хатлон дар ҳудуди ноҳияи Фархор 11307 гектар кишти зироатҳои барвақтии ғалладона тасдиқ шудааст, ки аз он то ба санаи имрӯз 1540 гектар кишт гузаронида шудааст. Инчунин дар баробари кишти ғалладонагӣ аз тарафи барзгарони ноҳия то ба имрӯз дар майдони 112 гектар кишти пиёзи барвақтӣ кишт шудааст ва инчунин идома дорад ва боқимат зироатҳое ки айни ҳол кишт шидагӣ буданд дар нашъунамои хуб қарор доранд ва инчунин таҳти назорати мутахассисони соҳа мебошанд. кишоварзон ба хубӣ дарк мекунанд ки шудгори босифат омили фаровонҳосилист ва бо меъёри муайян, яъне 40-45 сантиметр чуқурӣ гузаронидани шудгору бо техникаҳои махсус омода намудани замин заминаест барои баланд бардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ. кишоварзони бо таҷрибаи хоҷагии боғи нодир бо тавсияи мутахассисону олимони соҳа аз навъи тухмиҳое истифода мекунанд, ки маҳсулнокӣ ва сифати баланд дорад. дар хоҷагии деҳқонии боғи нодир мо 200 гектар замин дорем. то ҳол 16 гектар кишти барвақтии пиёз гузаронидем. нашъунамош хуб аст. мо дар оянда ният дорем ҳосили пиёзро барвақт ҷамъоварӣ карда кишти такрорӣ пахта гузаронем. гирифтани дусе ҳосил ва истифодаи мақсадноки замин ба хоҷагидорон имкон медиҳад, ки дар баробари таъмини эҳтиёҷоти оилаю бозорҳои дохилӣ то ҷое содироти маҳсулотро низ ба роҳ монанд. дар шароити гармхонаҳои доимуамалкунанда ба роҳ мондани парвариши сабзавот имкон фароҳам меорад, ки дар фасли зимистон низ талаботи истеъмолии аҳолӣ бо сабзавоти тару тозаи ватанӣ аз ҷумлаи қаламфури ширин ва караму дигар маҳсулоти бозоргир фаровон бошад. бо истифода аз тухмиҳои хушсифат истифода намуда дар мавзеи олимтое ки заминҳои корами лалмӣ ҳисобида шудаанд, айни замон шудгор рафта истодааст ва кишти ғалладонам аллакай дар майдони 100 гектар гузаронда шудааст. дар дигар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия низ шудгори замин ва кишти тирамоҳии ғалладонаю кишти барвақтии сабзавот бо маром идома дорад. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.